Koliko sam platio ovu jaknu? Koliko? 200 eura. 200 eura? Kao kriza u Italiji, 200 eura jakna je. Ok, evo, kakva kriza u Italiji? Pa ti kukaš... A Berlusconi on, nema krize. Nema, vraća se lira, nema euro više. Sempre di domenica. Buongiorno tutti! Buongiorno a tutti! Come stai? Bene, io sono Marko Dukić dall'Italija. Pa dobro, sad dalje. Ja sam genije i tako, on je budala. Ja sam došao ovdje, vidim babu, Misliš deku, baku, deku, da vozim skate. Ja imam 18 godina, vozim skate, da kažemo 6,5 godina. Vozim za Koba Skate Shop, za Chetniks Skateboards. Ovo je nova serija kapa Chetniks. Mnogo je trendy. I tako, to je firma samo za kidače. Nova godina je! Sono d'accordo che sto bene, solo quando sto con te. So che questo non va bene, non va. Bravo, veramente bravo. Ma adesso facciamo vedere come si gira veramente in rampa. Sempre di domenica. I need love. Ja najviše volim rampu da vozim, međutim sad pada sneg, čisto za promjenu. Pa ću da vozim snowboard, Mac Twist, Rodeo 540 i tako. U Italiji najviše volim da vozim sa Zago, Andrea i Daniele, a ovdje najviše volim da vozim sa Pavlovićem, najviše volim sa Peca i sa Branislav, zato što je dobar provod, uvijek smešno je, ja i tako. I dosta. Mi sono accorta che sta bene, solo quando sto con te. Ma so che questo non conviene, non conviene. Mi sono accorto che sto bene, solo quando sto con te. So che questo non va bene, non va bene. Mi sono accorto che sto bene, solo quando sto con te. So che questo non va bene, non va bene. Pensavi e non resta che raccogliere i gocci e cercarsi una vita più onesta. Che sto bene quando sto con te. To je bio Italijano, Dasa, Mafija, Špageti. Još jedno pitanje za kraj, pošto nije kraj. Koji ti najomiljeni trik? Moj omiljeni trik je pivot to fake. A to na kvoteru? Da. A na kvoteru? Na rampi? Na benku? Na benku mi je omiljeni trik. Na bene. Nollie 180. Ajde.